салом ба якоякатон бинандагони бениҳоят гиромии радиои Озодӣ. Умедворам хубу хуш ҳастед ва омодаи шунидани ахбори тоза. Соат бо вақти прагада ва дар Москав 12 аст. Ман Шалои Гулхоҷа дар чанд дақиқаи дигар бароятон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам ва чун ҳамеша аз роҳ парвозҳо ва қурби рубли русӣ дар Тоҷикистон низ бароятон хоҳам гуфт. созмони шаффофияти байналмилалӣ дар гузориши тозае дар бораи фасод дар кишварҳои ҷаҳон гуфтааст, ки дар аҳди пандемияи COVID-19 мудирияти номуносиб, ришвахории густурда дар кишварҳои собиқ шӯравӣ аз ҷумла Тоҷикистон норозигии иҷтимоиро зиёдтар кардааст. Дар ин радабандӣ бо номи дарки фасод, ки ҳар сол нашр мешавад, Тоҷикистон дар байни 180 кишвар дар яке аз мақомҳои поинтарин дар зинаи 149 қарор дорад. Бо вуҷуди ин, ба гуфтаи муаллифони гузориш, Тоҷикистон аз соли 2012 то кунун аз назари мубориза бо фасод 3 имтиёз ба даст овардааст. Дар гузориш омадааст, пандемияи COVID-19 барои раҳбарони худкома баҳонае пеш овард, ки назорат бар фаъолият ва хароҷоти ҳукуматро кам карда ва озодиҳои мадании мардумро маҳдуд намояд. ҳукумати Тоҷикистон пайваста гуфтааст, ки мубориза бо фасоду ришвахорӣ яке аз авлавиятҳои кори ҳукумат аст, вале эътироф намудааст, ки ин зуҳуроти манфӣ дар тамоми сатҳҳо вуҷуд дорад ва ба амнияти миллӣ таҳдид мекунад. дирӯ ҷаласаи васеи ҳукуматӣ дар Тоҷикистон бо ширкати президенти Эмомалии Раҳмон баргузор шуд. иҷлосият тамоми рӯз давом карда бидуни тағйироти кадрӣ поён ёфт. Президент ба аъзои ҳукумат ҷиҳати ҷалби сармоя ба иқтисод ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ дастур додааст. ҳамзамон дар ин ҷаласа ба масъулини хадамоти ҳавоии Тоҷикистон супорӣ шудааст, ки ҳарчи зудтар сатҳу сифати хизматрасонӣ дар истиқболу интиқоли мусофиронро беҳтар кунанд ва барои тадриҷан барқарор намудани парвозҳо бо кишварҳои ҷаҳон ва ифтитоҳи хатсайрҳои нав тадбирҳои муассир андешанд. 2 рӯзи пеш дар паёми солонааш низ Эмомалии Раҳмон гуфта буд, ки Тоҷикистон омода аст бо бархе аз давлатҳо ба зудӣ парвозҳоро барқарор кунад, вале аз ягон кишвар ва санаи дақиқ ном набурд. ва зимнан ҳоло масъалаи асаргирии парвозҳои мунтазам байни Тоҷикистону Русия, ки аксарияти муҳоҷирони тоҷик ва шумо бинандагони азиз зиёд дар ин бора аз мо мепурсед ва интизори он ҳастед, номуайян боқӣ мемонад. ҳанӯз ҳеҷ созиш ва ё тавофуқе дар ин замина байни мақомоти тоҷику рус ба даст наомадааст. теъдоде аз шумо мепурсед, ки оё мумкин аст ҳамчун транзит аз Беларусия ба Русия биравед. кӯшиши вуруд аз ин тариқ ба Русия метавонад барои шаҳрвандони Тоҷикистон оқибати ногувор дошта бошад. тибқи кодекси ҷиноятии Русия, убури ғайриқонунии марз то 300 000 рубли русӣ ҷарима ва ё то 4 сол маҳрум шудан аз озодиро пешбинӣ мекунад. бино ба маълумоти созмони тонгҷаҳонӣ, дар марз бо Беларусия 3800 нафар боздошт шуданд, ки ҳамаи онҳо зодагони Осиёи марказӣ мебошанд. феълан дар нисбати 399 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. ба онҳо зиндон ва ё ихроҷи якумрӣ таҳдид мекунад. сарфи назар аз он, ки дар соли 2020 марзҳои байни кишварҳо баста буданд, зиёда аз 330 000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон тавонистанд ҳамчун сайёҳ ба Узбекистон сафар кунанд. тибқи маълумоти нашр кардаи Кумитаи давлатии омори Узбекистон, рафтани сайёҳони хориҷӣ ба ин кишвар дар соли 2020 нисбат ба соли 2019 78% коҳиш ёфтааст. дар як соли гузашта аз миёни зодагони Осиёи марказӣ баъди шаҳрвандони Қирғизистон ва Қазоқистон бештар тоҷикон ба Узбекистон сафар намуданд. ёдовар мешавам, ки баъди танаффуси чанд моҳа аз ҳафтаи гузашта миёни Тоҷикистону Узбекистон парвозҳои доимӣ барқарор шуданд. парвозҳо ҳар ҳафта рӯзҳои чоршанбе ва ҷумъа аз ҷониби ширкатҳои Узбекистон ҳаво юларӣ ва Somon Air анҷом мешаванд. аммо айни замон тариқи роҳи заминӣ танҳо ба 3 гурӯҳи шаҳрвандони Тоҷикистон сафар ба Узбекистон иҷозат аст. ба донишҷоне, ки дар донишгоҳҳои он кишвар таҳсил мекунанд, нафароне, ки зан ва ё шавҳарашон дар Узбекистон қарор доранд ва ба афроде, ки истиёди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 иҷозати сафарро додааст. дар маҳалли сохтмони нирӯгоҳи барқиёбии Роғун як кӯҳпора фурӯ рехтааст. як корманди ин нирӯгоҳ бо ирсоли порчаи навор аз маҳалли кӯчиши кӯҳпора ба Радиоозодӣ гуфт, бинобар ин ҳодиса онҳоро аз кор ҷавоб доданд ва эҳтимол ин ҳодиса муҳлати сохтмонро барои чанд соли дигар дароз кунад. аммо масъулони нирӯгоҳ мегӯянд сангрезӣ дар маҳалли сохтмон зуд рух медиҳад ва ҳарчанд ин кӯчиши кӯҳпора андаке бузург аст, вале барои идомаи кор халале ворид накардааст ва бунёди нирӯгоҳ бо сурати пешин идома дорад. масъулон мегӯянд эҳтимол кӯчиши кӯҳпора дар натиҷаи 2 зилзилаи охир ба вуҷуд омадааст.
طرح نیروگاه روغن در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی همان وقت آغاز یافته بود. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایانیاب آسیای مرکزی، تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی نیروگاه روغن شروع کرد. دیروز سفیر تاجیکستان در روسیه با سردار سرایستی وزارت کارهای داخلی روسیه اوید به مسئله های مهاجرت ملاقات کرد. طوری از سفارت خبر می‌دهند امامالدین ستاروف با والنتینا کازاکووا درباره تنظیم حقوقی اقامت مهاجران کاری و بیکار کردن قرارهای منع ورود به قلمرو روسیه برای یک گروه معین شهروندان تاجیکستان را مطرح نمودند. این کدام گروه است شرح دادن نشده است. همچنین اوید مکانیزم جلب متشکلانه مهاجران تاجیک به روسیه بررسی شده است. باید گفت فعلا بیش از 270,000 شهروند تاجیکستان از حق ورود به روسیه محروم میباشند. معاون شهردار مسکو اوید به نقلیات مکسیم لیکسوتوف پیشنهاد شرکت یاندکس تاکسی را درباره امگذرانی مهاجران تاکسیران و خطکشان یا رسانندگان غذا دستگیری کرده است. قبلا رهبران شرکت یاندکس تاکسی از مقامات مسکو خواسته بودند که برای ضد کووید 19 ام کردن رانندگان و خطکشان‌های این شرکت که شهروندی روسیه را ندارند مساعدت کنند. به همین ترتیب مقامات مسکو تصمیم گرفتند که همه تاکسیران‌ها و خطکشان‌ها را نابسته از نداشتن شهروندی روسیه و بیمه طبی رایگان ام کنند. با این هدف 6 نقطه موبیلی تشکیل گردیده است. ضمناً تا 27 ینور در روسیه بیش از 3,756,000 مورد گرفتارشوی ساکنان به کرونا ویروس ثبت شده و 70,468 کس از این ویروس هلاک شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان میگوید با وجود راهاندازی مذاکرات صلح با طالبان در قطر در سال گذشته تلفات غیر نظامیان در جنگ و خونریزی ها 3,000 نفر زیادتر شده است. کمیسیون روز 27 ینور در گزارش سالانه‌اش گفت سال 2020 در حمله و بمبگذاری و مناقشه ها در افغانستان 8,500 غیر نظامی کشته و یا زخمی گردیدند. تعداد هلاک شدگان از این میان بیش از 2,800 نفر را تشکیل میدهد. در عموم شماره آسیب دیدگان که در سال 2019 به 10,000 نفر رسیده است در سال 2020 کاهش یافته است. نصفی از تلفات و زخمیان بنابر حمله و بمبگذاری های طالبان بوده است. 15% در نتیجه عملکردهای نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای خارجی آسیب دیده و یا کشته شدند. بقیه از دست داعش و دیگر عنصرهای نامعلوم جبر دیدند. در چند ماه گذشته چندین نفر از خبرنگاران، کارمندان دولت، حامیان حقوق در افغانستان کشته شدند و مقامات افغانستان و آمریکا سوءقصدها را کار دست طالبان نامیدند. این حمله ها و بمبگذاری های افزاینده برای مذاکرات حکومت با طالبان که ماه سپتامبر آغاز یافت خطر ایجاد کرده است. پارلمان تاجیکستان روز 28 ینور سازشنامه‌های همکاری بین تاجیکستان با دو بانک بین‌المللی را برای بهبود خدمت‌رسانی‌های طبی تصویب کرد. بر اساس این سازشنامه‌ها برای بهتر نمودن خدمت‌رسانی‌های طبی 12 میلیون دلار جدا کرده می‌شود که 10 میلیون دلار آن به بانک جهانی و باقی مانده به بانک بین‌المللی تجدید و رشد راست می‌آید. مجیدی یوسف معاون وزیر مالیه تاجیکستان هنگام معرفی لایحه گفت که طرح‌های بهتر نمودن خدمت‌رسانی‌های طبی 16 ناحیه تاجیکستان را فرا می‌گیرد و طبق آن مجهزگردانی بیمارخانه‌ها در نظر است. همچنین در نظر گرفته شده است که این برنامه تا سال 2023 عملی شود. بیماری کووید 19 که به گفته مقامات رسمی تا حال به 13308 کس در تاجیکستان سرایت کرده و 90 قربانی داشته است، انتقادهای را از عملکردهای بخش تندرستی تاجیکستان به دنبال داشت. در گذشته سازمان‌های بین‌المللی برای بهبود بخش تندرستی تاجیکستان کمک‌ها ارائه کرده بودند. کارمندان میلیسیا در شهر بختر یک مادر و دختر را دستگیر کردند. بازداشت شده ها به آن متهم می شوند که یک پیشخدمت طرفخانه را غارت نمودند. بنا به عریضه شکایتی جبر دیده روز 24 ینور زنی 52 ساله ساکن شهر بختر همراه دختری 32 سالش در نزد طرفخانه او را لط و کوب کرده گوشوار و گردنبند طلایش را با زور کنده گرفتند. ضرری رسیده به جبر دیده 32 ساله بیش از 11400 سومانی حساب شده است. نسبت این حادثه تفتیشات ادامه دارد.
و بینندگان عزیز، حالا برای شما درباره قرب ازور خارجی معلومات میدهم. بانک ملی نرخ $1 رو امروز 11 سومانی و 30 درهم و 1 یورو رو 13 سومانی و 68 درهم تعیین کرده است. امروز 28 ینور 1000 روبل روسی 148 سومانی و 30 درهم نرخ گذاری شده است که نسبت دیروز پایین‌تر میباشد. تشکر میگویم از یکایک شما که در این ساعت وقت خود را برای شنیدن خبرهای تازه تاجیکستان و جهان صرف کردید و البته روزنو آغاز شد و خبرهای بیشتر از این رو در دست داریم که در برنامه خبری تقدیم شما میکنیم. در همین جا بعد از 3 ساعت دیگر منتظر باشید تا اون دم خود را احتیاط کنید و برای کار برای هر یکی شما میخواهم.